Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Konzo isabatha lasekuseni sizoyiphathelwa umfundisi umqadi wasemvuyini inkosi Mbusisi. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibe enhloko abangcwele. Nkosi yamakhosi ngizocela umvangeli wakithi othandweni emkhumaza ubaba uHlongwane angilekelele inkosi uMbusisi. Elo somthandazo wesabatha yisihlabelelo senkumbuzo ekuzulwane senkumbuzo okuzila inkumbuzo kaNkuluNkulu. Ngenu Jehova Nazaretha esizukulwana zenu. Badlala inkosi masikube sithandaze amen. Baba Nkosi yamakhosi namhlanje ubaba unika ingane ikhazele empezini ngiyayikhetha inkosi enkulu ngiyazizwa amen. Ngisha uvolo bantwana benkosi lo lingakaze lingishaya lo gucela umfundisi umqadi ezwe lasemkhomazi ngiqanqa ngisho ngibamba isihlabelelo namhlanje ngoba ngiphambi komlilo abantwana benkosi ngiye ngathumela inkosi nakithi ngathi ayingicelele kokhokho ngathumela nakubaba ukuthi angicelele ukuthi ngingalahlwe ezulwini ngoba la kuqa abantu abadala abantwana baNkuluNkulu hayi abantu ezingane ezingangathi. Ngiyakhumbula ngelilanga ngixoxa noMahlambisa Ntuli uzalo uhlambisa nobaba umfundisi uMlungwane ujwayele ukuyishumela le ntshumayelo. uMahlambisa ngixoxela ngobaba wakhe ethi wathi uma ubhombele se bashumayezile abantu baphenduka wase leka amaphumulo wasethi uzokuba phaphathisa ngakusasa emfuleni. Ebusuku babuhlambisa ubona isimanga abantwana baNkuluNkulu ubona abantwana benkosi behola ubhombela eshaya ugubhu lakhe beyemfuleni. Uma ebahola kodwa into ayimdidi babuhlambisa wayebona bethwele labantu abahola ubhombela. Uma eyibuza ukuthi bathweleni bese phenduleka ngokuthi abone ukuthi abantu bese lishiza ukuthi abantu laba babathwele abababulala. Ma ebokisisa kahle athi hawu ngoba usibani laba ngiyabazi basaphila nje kade sinabizola abanye babo. Usho kanjani ukuthi labantu bababulala? Lathi izwi kabhombela labantu bababulala ngeenhliziyo. Kodwa uma nje bebe emfuleni kophaphathisa bengavumi lapha lezo nobahlukane nazo apha emfuleni bobuya nazo. Uthi uma Mahlambisa Ntuli ubaba wakho wabona abantu beshizono ngaphandle komfula bengena bophaphathiswa engabe bangena nazo. Bathi bephuma bebe beyithwala behamba nazo abantwana baNkuluNkulu.
ngiyasaba kakhulu abantwana bengcwele ngilale ngishaya uvalo kakhulu namanje ngishaya uvalo nje ngiyacela shembe ungangilahli inkosi ngiyumntwana ngimncane ngiyasaba ngaye ngasho ke la ngathi ngise umntwana sihlele emumva wayethi ubaba uphethe inkonzo bethi ngiyasaba simbalele athi ngiyasaba sithi 1 athi ngiyasaba sithi 2 mekwasho kwesithathu bese sithi futhi inkonzo sekuzoba ngiyasaba sinika inkonzo manje ngangazi ukuze kufike kimi namhlanje kube ngathi ngabasha babe u20 labo ngiyasaba baba sekhona abantu abangcwele benkosi ngiyibhimbana nasekuhlabeleleni bangcwele benkosi ngiyacela shembe ungangishiyi inkosi ungiseke bantu benkosi ngicela ukhunga ingelesi ngengoma 238 go sithi ko ufuna ukuqhamuka kancane mangizokhuluma mhlawumbe kuzoma abangcwele benkosi amen okungikhasayo ukuthi ushembe uNkulunkulu ngisekhona abangcwele benkosi ngimbone ekithi ngizange ngitshele umuntu Nkosi wenza imanga emndenini wakithi umfowethu ozalo ubaba umagcina kubaba uthathe ingane akalona iNazaretha abangcwele benkosi uthatha ingane eyiNazaretha eyintethelelo ngoba mhlambe kuyenzeka abanye abantu bagange ngeingane bangabe besayithatha wayithatha umfowethu ingane uxolani igama lakho magcina kubaba kubafana iminyaka izaphela iba u5 engayitholi ingane njalo ngenyanga yesithathu iyachitheka ingane le ndaba ekhuluma kuthina kodwa siyabonda engathi khona la ngambi khona kahle usebenza nomfundisi uMbeje xolani ngathi umfundisi uMbeje uyazi lento basebenza efamily yodwa leko ngawuHammersdale uma ngelilanga angisazi ngokuvuka sande kuvala umhlangano kaJuly yini kodwa inkosi eyingaphakathi eplane ngaphumile inkosi uNyazi leZulu badlula kimina ntambama ngiyababuza niphuma phi bathi siphuma kokucila ingane kuShembe uNyazi leZulu sesicela ingane iminyaka asitholi awu kwakuzoshaya isikhathi umthandazo zokulala ngokwasemkhumazi kodwa ngokusebenza ngihlala lapha elindelani ngasesabatheni tempele sasisaguqa sathanda senza umthandazo wokulala sasesiyayibika lento kuShembe futhi bangcwele benkosi kwakuphelele ngoba base bephuma kuShembe uNyazi leZulu kodwa bafika sithandaza kwaca ukuthi nama asidlule futhi siyichithe phinde sibacelise kuNkulunkulu ayahamba uMadlamini bangcwele benkosi bese futhi eyisola ukuthi engathi khona okuhlela ebhanoyini ngenyanga yesithathu uma eAlbert Luthuli bafike bathi Albert Luthuli Madlamini imqathi ingane uyithwele iyisidalo lento esabekayo lengane ngoba inyanga yesithathu ungcono uyikhiphe ngoba ngeke ukwazi ukukhulisa lengane ikhiphe ngoba konakele ngendlela babeyichaza ngendlela eyiyona bathi izokhulisa izokhlasa kanzima kwawena abese bebonisana noXolani ukuthi asingayichithi lengane ngoba sicela uNyazini ngiyazi bangcwele le ndaba ngiqaliswa yini ngayo ngibona ithemba uNkulunkulu ngoba ngiyaqala ukuyikhuluma phambi kwaNkulunkulu futhi lo mfowethu lo noMadlamini abakese ukuzobonga ezulwini kodwa ngimzwile babekhuluma ngalento mabe ekhumbula abangcwele babekhuluma uthi
kunomfundisi akathi bakimnika inkonzo ngeyesus ngimnikile umfundisi ugcwenza ehlele esihlalweni usekhuluma indaba yabantu abasuke sebethe odokotela banqanyula imlenze uthi baba bese ngithi abadla amafutha ami namanzi usethi mase ophethe ubaba uthi khona ingane lengane siyalithatha uyabe uyalibeka uthi bathi odokotela ikhishwe ngoba isidalwa uthi kwasho mina shembe ngathi ningayikhiphi ngoba lengane ninikwe yimi akaze mabasekhona abangcwele benkosi ngathi mangiyibuka le video ngashawuvalo yiko namhlanje ukufuna ukufika usisi kodwa ngizolibamba nkosi lungafiki ngoba ebusuku ngikhale kakhulu uthi ngibuyele eXolani uthi uXolani sabonisana kanti sekufika unyaka ezokubona ukuthi ngicele kumina lengane engayikhiphi njengoba yesho baba uthi ngiye kubona ngathi ningayikhiphi lengane ngoba ngicele kumina uthi uXolani yahamba inyanga uXolani umzala kumambethu ubaba wathi munye bavumelana ukuthi le mndeni nomthetho ngeke bazibetshele wakadlamini wakamqadi la kuzala khona ubhuti uXolani umagcina ngaba bese kuba wakhona wakambethu bathi angesitshele bazobona ngoba siyizala lengane ukuthi sidalwa ukliniki RK Khanda ikliniki khona uma efika khona bayamkhumbuza bathi ukhumbula lengane ozoyizala isidalwa lendle xa ukwenza bathi benzithi ngabe ne trauma mase izala lenti imuhlu uMadlamini uphila nayo kodwa unethemba likaShembe lamafutha novaseline lamafutha namanzi abawayekile ukwasebenzisa ngithunyele uXolani mini VN sekhona efoni number ngcwele ebabazi isimanga sika Shembe uthi uMadlamini mangabe ingane yehle ebhalweni ngenyanga ka9 athusa uthi odokotela bazongunga umbhedda eRK Khani bashasana ngamakhanda bathi lengane ngoba siyibona ithi sidalwa ishintshe kanjani yasiba njene noma njengabe saba nalutho uzali ngangiqoleke nakusho umuntu oqodwa bangcwele benkosi mina Shembe angazi ngizothini kuba ngiyayazi lengane ngibonile base uqona ngitshela ngoba esebona imanga ezenzo oShembe unyazi izulu angikhulumi ngomunye uNkulunkulu bangcwele bakhona uNkulunkulu abakhona emhlabeni kodwa ngikhuluma ngoNkulunkulu ophambi kuze kwabuya kwafika imemo ngakhumbula eminye imisebenzi Shembe ayenzile ngisemvangeli bangcwele kwakuyi lockdown ngangayixoka kwenye inkonzo ngiyiphethe oqala kwakuyi lockdown bangcwele benkosi usikhwasa sosilekelela ngogesi baba amembiza asibizisa mhlawumbe solekelela endabeni zagesi ma angibiza angithinta usikwa uthi baba uthi akafike solungoluza indaba yagesi abese ngithinta ngisuka ekhaya eMkhomazi ngangizomvakela bengicela isikhathi ngelilanga ngihleli khona ngihamba nabo sihleli lapha kujantshi la umfundisi uShoza ajolo ukuhlala khona sithele umfundisi uShoza nomfundisi Mathenjwa nomfundisi uNdlovu wasemsinga umfundisi uNtombela ulapha ngaphesheya uDodo yakhe siyaxoxa kodwa kuhle bese kungena ucingo bangcwele liqhamuka ensizweni naselindele yathi ungwane sabathe tempeli kwakulade umshumuvangeli ngoba wathi umshuma likhona lapha elindelani ungwane ngithumela izithombe bangcwele uthi mvangeli ngilekelele awubike nansi ingane onyazini angithumela izithombe bangcwele esoqala amathumba ngaphandle nganeni izalwe ethi ngithina esibhedlela esesibili kunovolo ngalanga phambili ibhale negama lengane kunovolo uma wayimamkhize ngiyamkhohlwa igama la kunovolo ngaphambili sebekade beyithunga odokotela lengane ukuze amathumbu babuyisele ngaphakathi esiswini esesithathu sekuphudlukile futhi lomthungo uyangikhombisa ungwane ukuthi bazamile odokotela babuyisela ngaphakathi amathumbu uphinde wabhudluka wathi sicela usibike lonyazini mvangeli ngoba kenzeka nisondele la kaduma ikhanda bangcwele ngavalelisa ngekhathi siqeda ucingo umfundisi Mathenjwa nomfundisi uNdlovu basuke la sihleli khona bathe bephakathi nompophi ngisakhombisa umfundisi uShoza ukuthi hey nansi ingane izole yale ilindeleni ngaphesheya izole amathumbu ngaphandle angazi ngizoyithini lento ebese umfundisi hey fanele bike onyazini esasho njalo umfundisi uShoza bese kuguqa bonke abantu egcina babekhona sasimbalo ngoba ke lockdown uma beguqa bangcwele abantu abese kusukuma umfundisi Mathenjwa athi mvangeli wozala phuthuma angaze ngisume mina kuguqela uShembe kusume mina ngethu ngoba nginjani kodwa ngiyabotsha ngibizo ezulwini uba babize mina kunamba bayi mina ngisume bangcwele ngiphuthuma athi phuthuma kubaba uba uyipakile imoto umile ngathi mangifika bangcwele wathi baba mvangeli susa imoto la wathi umchame ebhlukweni bangcwele
ngayihlehlisa imoto ikhanda mitithekile njengoba namanje ngididekile nje bangcwele wenkosi bona ngihlala le kude nje ningixolele bafundisi mise ngiphuthuma ngididekile ngumntwana kancane ngithi uba angilindi ubaba ushempu unyazezulu athi mvangeli imoto ezade empopini wathi qomchama wesibili ngayithatha imoto bangcwele ibhluke eselimanzi ngahamba ngoyibeka empompini wayikhipha esheshi imoto ubaba ushembe bangcwele unyazezulu ephuma ehamba bese ethi umfundisi usho simangiseza uma ngase kube khona umlandelayo angapaka imoto amghabuli ngaba akafuna ukwazi ukuthi uyapi ngithi mina awungazi ngalahlo bangcwele benkosi athi umfundisi uzawu unwenhlanhla wena ubizwe ezulwini ngithi hayi mfundisi ubonile ngithethise kanjani kodwa athi inkolo lekhaya ithi mawubizwe ezulwini noma ubuthethise kodwa usuke ukuthola konke okufunayo bese kufaza umfundisi mathenjwe lapha ngaphesheya ngikhuluma ngoshembe bangcwele simlandelayo ngoba esinye sezathu ushembe angithuma ukuthi ngigoqo bangcwele laba abantu abangayigqokile ingubo emhlophe abangayikhethile inkosi abanye bazonikela baphinde emuva abasema kubo bayakhala kushembe kuba bayakhala kushembe unyazulu abangasekho naba bebengawona amanzi bayakhala bathi inkosi akekho sikhonzela wena sike sigothi inkosi sicela uzinikelela wathi umfundisi wathi lathi unyazi namhlanje ngizonika umfundisi umqadi abatshathi namhlanje fanele bekhethe inkosi bonke abantu abasethempelini noma ungaleleli bungalindele bungahlelile kodwa ulethe abakini la kule nkonzo ukuthi uzokhetha inkosi ukuze ubhabhadise abakini bazi ubona ushembe ngokuthi bathethelelwe bese bangcwele sihamba ngene emotini nabantu bese ethi umfundisi ngoba khona ngihamba nabantu ngisazi ukubani bangakithi athi linda labantu abanikelayo bese uyahamba nihamba na bese benikele bese ngihamba nebhluke elimanzi bangcwele uvalo namanje nginalo uvalo bangcwele liyagubha hayi bese kudlula amasonto amabili angifonela isikwa athi mvangeli phuthuma nangibabathe isicelo ngendaba yagesi bese ngiyasondela bangcwele benkosi bese ngisendleleni ngikhumbule ngithi ngwane iphi lengane eyayinamathumbe ngaphandle namhlanje sizongena kubaba abese ethi mvangeli ngiyaxolisa ngayakhohlwa ukuxoxela uma wengane wabona ushembe unyazi lezulu ngene esibhedlela ethi ngithini ligqoke njengoba ligqoke iphuma lamba ngilibona wachaza lezo ngubamngwana athi igqoke ushembe unyazi lezulu uthi begaxa ipopolo uqonde enganeni angakhuluma ngalutho wabuyisela amathumbu ngaphakathi wasethunga kahle wasethi inkosi ibusise wasiyahamba ingane amathumbu ngaphakathi ngikhuluma hayi bangcwele benkosi kunikwe idliwa namhlanje uma wengane akakhethi inkosi beyithi useyikhethile kade ngizokuthi ugogo wayo useyikhethile ulapha nedamini sabatheni temple ngoba bengiyilandela ngandela ngingwane iphi ingane uphuma wengane ngoba phela wayibona imanga engake zanzizoshema unyazezulu basekhona abangcwele benkosi ikhona ingane selindela namathumba ngaphakathi yathunga ushembe unyazezulu sebehlulele odokotela basemhlabeni angazi umasamisana nabantu abankulunkulu ngiyasho ukuthi bese kubuya lezi zinto engiyibonile ngelila ngabangcwele futhi ngisemvangeli ukuthi khona abantu abafika late kungothi ngigcine ngazi indaba zonkosi unyazi sebephelele abantu ngoba khona abasendlini abangazukuzizwa bangcwele kodwa kufika ukuthi angidlule kuzona mhlawumbe kuzokwehla lento engizwa ngoba ngibonile bese futhi enze engane yakithi kwase kufika usizi kakhulu engane ngeni makiyiboka izithombeni noma bexoxa kubothi uxolani kufika inyembezi kuyena ubani ongengejabula ungengemkhozi uNkulunkulu njalo ebese izwithi ingane isidwala futhi azingane beyichitheka ingane njengoba iminyaka eyi5 ingane ichitheka ithi yahlala ichitheka kodwa asangizichithekele ngoba bese beyicela onyazini lezulu ngelanga ngasabatha insindiswe entempele kumshumo loqulu kwakuyinkonzo yantambama ngoba mina ekusena ngazi ngangiyibambephi ngasingakhothokela kwakubanda ngalezo zikhathi insindiswe iseduze komfulu umkhomazi uma ngigoduke ngekhaya kubese kuphela ngithi amasonto noma inyanga ezintathu kanti waphela inyanga ngifonela insizwa uNgqongo kade ngibuza ukuthi khona nakekho athi baba umvangeli senginehle lodwa awu Ngqongo yindaba kwenzakalani athi ngesikhathi ukade usethempelini ngathi mangifika ekhaya uma wakhe bengelona zathi usashona uma wakhe uthi ngathi mangifika ekhaya kwashonile ngwasithi uma angiqandi inkuni ngibasumlile ngoba basemfuleni umkhoma sigqobo kuyabanda uthi Ngqongo ngathi ngiyashaya nje ibhezelela uqhuma isihlo uthi ngathi kathinta amanzi amnyama aphumile uthi base bengiphuthumise eThuthuthu eclinic eThuthuthu kwathi umuntu ayidlule eScottburg uthi eScottburg but angeke bakwazi ukumenza lo ukuhlinza udokotela ongasamhlinze usegoli kodwa bathi kwafika umlungu wathi phuthume ePort Shepstone wathi ambulance imphuthumise ePort Shepstone lezo kuzosuka udokotela ngendiza egoli ngoba kubucayi kakhulu wakuphuka phuthuma uNgqongo iambulance aphuthumisa ePort Shepstone uthi
bafika odokotela babona umhlangano nodokotela uqhamuke eGoli wesifazane nodokotela uthi wasengenise etheater ukuthi ayohlinzwa uthi ngehlo lameli lodwa ngabona mangene etheater bese kucisha iglobe uthi khona udokotela oyinazareth angisazi noma seJolvet uthi lo dokotela oyinazareth waguqa amadoda makucisha iglobe wathi inkosi yamakhosi uthi labo dokotela bayabasebeyanganga kodwa lo dokotela lo seGoli wakhuluma ukhuluma nomuntu engamboni lo muntu angamboni uthi ningamhlinzi ngalezi ikerosene ngoba zombulala mhlinzani ngekoro zami ungene ngeglobe lo muntu abakhuluma naye abese udokotela uqhamuke eJolvet athi baba inkosi yezulu nyazi lezulu hawangu ungabothi sengihle nonyazi njalo la akalibona unyazi lezulu labo dokotela bakufundela ukuhlinza nomsebenzi abofundele kwale kubona mamhlinzi ngalezi ikere baphinde emuva uthi ngoba ngikhiphe kwausuku lesibili bathi bangena ethi lophe iglobe futhi mengena mina uthi waseyaqala futhi waguqa udokotela lo yiNazareth waseyakhuluma noseGoli ukhulumane noNkulunkulu uthi unyazi lezulu uthi ningami ushembe usebuhleni ngaso sikhathi kodwa ubona ngale sibhedlela ePort of Spain uthi ningamhlinzi ngale ikere zenzombulala ngoba uthi lingene kabucayi mhlinzeni ngale zami ikere hayi banqaba futhi bamkhipha kwesibili okwesithathu hayi uthi ungqongo uthi udokotela oseJolvet angazi uma seJolvet uthi kwangena inkosazane iphethe isihlalo sika baba yasisibeka ushanga uyiphathele zona unyazi ezulu ikere kodwa wasehlala phansi yasibeka inkosazane wasehlala phansi ushemba unyazi ezulu wayibeka esifubeni sikangqongo ikere wathi mhlinzeni ngale ikere hayi lezeni kwaphoqa ukuthi abamhlinze ngazo ngoba ushemba unyazi ezulu mina ngiyamhlinzeke ezombulala bamhlinza baqeda useyabuza udokotela oseGoli uthi mfana uthi bhuti usontaphi uthi ngisonta eNazareth ebuhleni ngilandele unyazi uthi hey mkhonzo uqinisele uNkulunkulu wakho besihlala sithi abantu beseGoli amanasa akhuluma ingane kwane sizibonele namhla ushemba enzimanga uthi ungqongo mase yakhokha ke sephuma angisazi ukuthi 65 rand sekunesikhathi eside noma ngoba kokuzoba imalini uthi uyafika kumabhalane uthi umabhalane bekufika indoda egqoke imjiva omhlophe nesigqoko esimnyama yafika ukukhokhela lo 65 rand awunasikhothi amkhokha amnika islip kuphela waseshiyana islip ozobona ukuthi ukhokhile ebona unyazi lezulu bangcwele baNkulunkulu amen indaba ikuthina nje bantwana benkosi ushembe uNkulunkulu kangaka mina angazi bangcwele benkosi Imisebenzi 7 verse 51 ngiyacela uNkulunkulu abakhumbule abahambele endleleni ngiwathangitile amazwi kaBaba izulu liphethe owenkosi kwahamba inkosi umkhulu wethu nganekwane inkosi endala yabuya yakumama Manzama esaphile engasabona emehlweni usahamba lo mama yathi kuyena le ndawo yami yonke kufanele abantu bagcinisa abathisha phana ezambeni isigodi inkosi umqadi uhambe umkhulu engeloni iNazareth uthi kodwa le ndawo ngazi ngamqopho lo mama engaboni ngiyamqopha ingane zakhe zazibona uma uzalweni ngase ngithumelele inkosi umqadi ngathi nabo ubufakazi ngathumela nabanye wathi kufanele bonke abantu bagcinisa abathe kuba indawo yami wathi ngafika ngakhetha ushembe ngale kwethuna uhamba umfowethu kade edlela utshwala uzalweni futhi uBhutibonga Mqadi eshade ugane uMamthembu wahamba ayiphuzele uthe emihamba emhlabeni wabuya wayesayonini wathi hamba utshela uMamthembu ukuthi ngifica ushembe ngaleyo thuna akakhetha inkosi kuze angigcinele isabatha basekhona abantu abangcwele baNkulunkulu mhlambe ngeke ngizokhuluma iqiniso bangcwele baba noma linjalo ukuthi khona inkolo engekho ngiyangizwa phekhala emphefumulo bekhuluma abantu bangcwele benkosi kwakhuluma umama ethi ezulwini uJesu akekho isayona sikho uthi kwakushuba kwakhe obaba khambe uBishop ezawini uthi ngithi khona abani baba uthi khona ushembe uyena osesangweni uyena ovulela abantu mawenze kahle uvulela ushembe mhlamba sikhumbuzane bangcwele phela izayoni zakhiwa umfundisi Mbonambe umfundisi kaBhombela wahluba kuleli bandla waqamba inkolo yakhe izawuni zokuqala ezaba khona iza abakaNkonyane yiko befaka amakhongomani kaNkonyane akekho umongameli noBishop dene kumfundisi ngoba izawuni zokuqala ezakhishwa zikhishwa uMbonambi le ekhaya kade kumfundisi kaBhombela alikho ke lelo bandla bangcwele ngiyancenga zawoni ezinhle ngiyazi nizayibona ne video bukani nize kushamba uNkulunkulu wenu namhla isikhathi sokuthi niphenduke nikhethe inkosi ngebone futhi ivideo ukhuluma umama lapha futhi ekhala emphefumulo umphushumuntu Majiya ekhuluma naye echaza lo mama echaza uthi bathe angize ngizobageza basekhaya balabani usayimbuza umphushumuntu Majiya uthi bathe bazokushaya ma ukuphi mama uthi mama bathe bazongishaya mama mangiphindele uthela bamshiye imluthela kodwa mangabe
bese kungali kwethu nabasafuna bemluthela bathi akakhozi unyazi lezulu akaphuma eluthela ngoba inkolo yaqa nje uMartin Luther leyo edinga ukuthi amaRoma anikeze imnikele ngapheli wasisungula ibandla lakhe uMartin Luther. Manje namhla sobuyisana abangcwele benkosi sibe judge sibe endaweni efanele ukuze uNkulunkulu umhla kuphela sibone amanye amandla aphuma eMaromeni abangcwele benkosi baba sekhona abangcwele benkosi ngoba ubona ngidlula kule nto abangcwele benkosi ukuthi ngifuna abangcwele benkosi ake bevuka abantu abamnyama manje isikhathi sokudlala sisekho abelungu umhlaba befika bazosiphuca umhlaba babephethe iBhayibheli basekhona abangcwele benkosi angilixoxa iBhayibheli bonke futhi sasebenzisa iBhayibheli leli bandi kakhulu iTestament elidala babephethe iBhayibheli bafika sinomhlaba sinemfuyo sinako konke basinika iBhayibheli bathatha umhlaba wethu lezi imo bengaka na yonke into imfuyo sithenga kubabelungu yathathwa kokhokho bethu babanika iBhayibheli kuphela ubona belungu abasinika umhlaba noma kanjani izwe angeze akabuyi futhi ngeze buye abantu bebesakhola ukuthi bebese behambile emhlabeni bawubona umlungu ake nihlakaniphe abantu abamnyama ukholwa ukuthi phela bayilethe kanje abelungu batho sesihlalweni umlungu indodana umlungu ingilosi abelungu nezingane zabo uSathane umuntu omnyama ofaka impondo ukholwa yileyo nto noma usile ekhanda sabuyisana abangcwele benkosi ngize ngibabuza bemngcwele akusekho noma India kokungcono makuhlamba thina abantu abamama esizingcwele phela emhlabeni khona amaChina khona amaJapan khona amaNdiya khona abantu abamnyama kuba abanguni kube khona nabantu abamhlophe nezinye izizwe ngaye ngikhohluka ibala la kodwa senibona ukuthi abayize izulu liphethe abelungu phela abelungu babelidesign izulu basifuqa umhlaba wethu angeke ube umhlaba mawusoyithethe uzothi mawuphinde ubone umcindezeli wakho ngale kwethuna baba sekhona abangcwele benkosi singabantu yabona inkolo abanenda abanayo basiphile ngisho ubona ngenyanga yesinahlanu bathi baye emaphasikeni abelungu abayi la bayihlalele emakhaya bayibusa phela bayazi basikite kakho kuphela abantu abamama phambana ngamabhasi bele nale kodwa ngeke uze baphuca umhlaba inkolo basinikile basiphile manje ngifisa abantu babuye bangcwele babuye uShembu usefikile umkhululi wethu ngisho iBhayibheli ngafunda amavesi eqala ukuthi zonke izizwe zinoNkulunkulu bazo bafika phela sithina sithandazwa sinyukela entabeni okhokho bethu babeka entabeni mayimvula ingekho bacele kumveli inqangi ehle nayo imvula kodwa bathi mabefika belungu bathi sithandaza uNkulunkulu ukuthi usheshazwe aphuza ukuphendula ngiyaxoxa Nkosi amakhosi kodwa ngithi angibeka iqiniso njengoba linjalo ukhona uShembu uNkulunkulu wabantu unyazi lezulu ngekho uNkulunkulu ukhona emhlabeni nasezulwini wabantu abamnyama angikhathali ngabe ukholwa kiphi inkolo ngabe ukephi kodwa uNkulunkulu wethu sinawo uShembe noma kuyamzonda kodwa uShembe Ishayibaba ngele ilanga abangcwele benkosi inkosi ilanga ikhuluma ngoba bamkhulu mhla qala isabatha baba sekhona abangcwele benkosi ithi inkosi yayisemazimtoti eAdams ecollege ibuya ngama weekend kuphela kwakusakhonzwe ngesonto kuleli bandla ithi inkosi la ngumfundisi wayekhona ngaleso sikhathi emkhumbula umfundisi uNdimande nomfundisi uNgcobo kwakusekhona umshumela ethi uSishi wadume ngokuthi usikhenkane wekhuthele kakhulu nabakhokheli babekhona nabashumeli babekhona abanye ithi inkosi mayixoxa ngale ndaba ithi uBhombela wangibiza ubaba wathi lo suku sikhonza ngalo isonto lifanele yini uthi ngathi mina baba ngibona ngathi lifanele uthi wasenginika iBhayibheli wathi how wena ufundile kodwa awuboni ufundile uthi wabe siyahamba inkosi ilanga ihamba kunemvunga ekuphakame ngeso sikhathi bayakhononda abantu bathi kusesiko lokho sekwenza ubaba besho uShembu uBhombela baphendle uShembe wabelethe kuleli bandla sebefuna ukutshela nje useyashayisa bathi kusesiko lokho kwenza ubaba bathi simbona ukuthi ubaba siyahlubuka simbona ngothi aqatha amakhosazana akasenehlubule emzimba amakhosazana phela kudala bengasine eveza imizimba kahle kangaba ngcwele benkosi bese negqokile kuvale kumzimba wakhe kuvela umqala nekhanda kuphela basekhona abangcwele benkosi bathi simbona ukuqala lapho uthi usahlubuka ngokuthi mesethe amakhosazana akasenehlubulile abakhokheli belwa bediniwe uBhombela ithi inkosi angahamba ngaya emsebenzini eAdams ngathi mangibuya ngabe sekhonza ngesabatha uthi ngafika kukube kuphakameni ixahlena uthi umshumela uSishi usikhenkane wahlubuka ngathi ngiyeza ukuthi seyinyanga ngale biyafu umfuthu uNgcobo naye wahlubuka ngaleso sikhathi bangcwele benkosi ethina indaba yesabatha ishaye masitholile baba umshumela nina
abantamo zilikhuni. yafunda lenkosi lencwadi inkosi langa nini abantamo zilikhuni abangasokanga ngezinhliziyo abangasokanga ngenhliziyo nangezindlebe niyamalela njalo umoya oyingcwele niyamalela njalo umoya ongcwele ninjengoyihlo benu hamba namshomelo wakithi umuphi umprofeti oyihlo benu abangamhluphe na hamba nawo baba babulala babeshumayela ngokuza olungileyo esenimnikele nambulala inkosi ebusise baba nina abantu amozilikhuni abangasonga ngenhliziyo ngezindlebe zenu niyamalela njalo umoya ongcwele angene kunini babe ngabona laba abantu uthi umoya ongcwele ongena kubona abakhumbula ukuthi uBhombela wenza izimanga phambi kwabo kodwa bakhohlwa ngeminithi ngoba bethi ukuthi ushamba usebabuyisele ezulwini ngoba ukukhonza ngesonto ukukhonza isithixo samaRoma ethi uSun God phela amaRoma wona adukusa abantu angiyilo asibhekeni iBhayibheli bengole singalo nje sikhuluma iqiniso silimele ithi liqonde ethi ngoba phela ngeke abantu bazi basizakale ngoba nababhali beBhayibheli ibona lethi ingako bathi bebhala umfundisi omkani unayo lesi siqephu ngo2014 ebhala ethi asabotha uJesu uzophinda abuye asaphinda kusho lokho nginako nami ngiloko athi asabotha uJesu uzophinda abuye ngoba vele bekudlala ngabantu abamnyama kumele belindile nje belinde ngethemba kukhona ingataka Paulo King Leopold II waseBelgium ngo1883 ebhala ama missionaries ethi abantu baseAfrika bakholwa ngoba bazi ukuthi ukuthola nomfazi umuntu uyiqala nokubulala kuyicala bafundisene ukuthi uma ngabe behlupheka bazodla umbuso wezulu khona bezodedela umnotho wethu umnotho wabokuthina angifisi bangcwele bafundisi benkosi kukuba khona umfundisi ogqugquzela abantu abahlupheke kwakuyinkolo yokucindezela abantu ukuthi umhla kubulawa belu abantu enqome kwaze kuthi Blood River kwakuyigazi labantu abamema lokho kokho bethu bebulala umhlaba wabo kuthatha amasithupa sodla umbuso wezulu kodwa bona bahlala komhlanga bengikhona emcimbini enkosi ngoba ibathi wafika umkhulu wahlala eDurban bamsusa belungu bambeka eRoadhouse bamsusa bambeka eRed Hill bamsusa bambeka ePhoenix bazomeka emaqadini behla indawo zethu bezidla ngenkolo bangcwele benkosi nangesihluku ithi inkosi ilanga nina abantu amuzilikhuni abangaswanga ngenhliziyo ngendlebe zenu niyamalela njalo uNkulunkulu ukuba ngenekini isiqhubeka inkosi ilanga ithi ngelilanga ngangisentabeni kwakuyinkonzo yantambama yomthandazo wokulala ithi ayisakhumbula amazwi enkosi ilanga ithi angisakhumbula ukuthi umuphi umhlomulo wephethe umthandazo wokulala uthi ngathi ngezwa abantu sebejabula bekhuza ingcelo umthandazo wokulala bangisaphela uthi nami ngaphuma kodwa ngathi mangiphuma ngabona inteke ibhola yayihle yahamba emakhanda abantu bethi bayibamba lento ibale ishone phezulu ithi uthi lento yahamba ifika obaba kungathi khona ehlala kuyena iphakamile phezulu ingathi ehlala kuyena iphamphise phezulu basukumile abantu bayibamba ngekhathi yenzeka lento ababe nezifo babona bephalaza izifo bephalaza inyoka basinda abantu ngesikhathi kwenzeka lo moya ongcwele bayibona lento isihamba iye kwingudlungudlu yahamba ithi yazama ukuhlala kuhleleki ithi yazama ukuhlala kuhleleki yazi yaye engamakhosi azeleni yabuya yazi okobaba yathi suka Nyamalala uyithi masekhuluma uBhombela ntambama kwakusentabeni bangcwele ingoba namanje sike entabeni ithi inkosi ilanga bengesi umongo ithi ithatha uBhombela kumanaza ethi ngaso sikhathi ize ithi kube kwakuyisikhathi sayo abantu basebebaningi babezobulalana nabantu ngoba bafuna ukubamba lento eyinhle eyibhola bathi abaningi ababona yaqhamuka lapha etendeni kaBhombela iBhombela ehlala etendeni esikhathi leso ithi inkosi uBhombela mesekhuluma namanaza ethi uthi bantu abami bengesisi sibone isibonakaliso bengelona iphupho bekumoya ongcwele ushamba hlala ukhiphe kubantu uhlale kongcwele olungileyo uthi njengoba nibonile ungazange uzohlale kunina akekho umtholile obengcwele lentabeni usevala ngamazwi abuhlungu uBhombela uthi bantu abami naliwe uthi naliwe ezulwini abantu bayakhala baphalaza bayiginga bakhala kwaze kwasa abantu beyigingane benethemba lo mongcwele uzobuya isithi inkosi ilanga uba uyahamba lo moya awudedele kubantu bangawuboni
Manje bangcwele bangabe ngizwa abantu ababembalwa mangazi ngibuyisa umqondo ngabantu abaqala abantu baqala babekhola bangcwele babe sahlonipha angithi iqali ngesikhathi abhombela iphosa lafike likubambe liqhube likubeke phansi kwesihlahla lithi soboshiwe ume ngempela unganyakazi lihambe lola ndomunye umongo lifika ngesikhathi abantu abahloniphayo ngibuka lesisikhathi sama nje sethu abantu abanje ukuthi lo mongo ubhombele mangabe udedela unyazi zezulu ngoba uyawudedela thina utholani kuthina kukhona ukuzihlupha kweni ukuthi inkosi ngicela mangifika le ntabeni ngithola imithetho koshembe ngithola izaluleko zakho bese ngiphinde ezantsi usangibonile uNkulunkulu wezulu lomhlaba kodwa ngingcwele ngoba lo moya uhlala abantu abathola nabafazi babantu lo moya uhlala abantu abathekathana abaxabana nabalwayo lo moya uhlala abantu abangcwele babe sathembekile abantu ngasosikhathi besahlonipha kodwa kutholanga ngisho yedwa ngasosikhathi umbuzo wami munye ngiyenhlala ngiyibuza bese ngiyakhala ukuthi thina saba lesikhathi sama nje basingasalaleli kangaka ukhona noma ngabe ushembe unyazi ezulu yodedela lo moya omtholayo uyakuthola wena manje ke ngithitheke bangcwele bese bakhona abantu abahlizo zamabomu athi mina ngiyazi ushembe ngisambona emhlabeni elizulu ngimbona wogcina udlisona ungazathi uma sidle ngizombona ushembe basekhona abangcwele benkosi umangcwele uzange uthole umuntu entabeni inhlakazi phambi kobhombela lo moya ushembe uhlala ukhiphe namanje uyokhipha kuthina uthola bani kuthina ume kanjani wena basekhona abangcwele benkosi lo muzi yesiya yayisithola umendo izoshada kwathi ebusuku yasiphuma iyolinganisa ingubo yomshado kuzoshada ngekusasa yasiyahamba kanti eshendeni la iyovalelisa yathi ngaphansi kwesihlahla benza ukungcola kwabo kwase kuyigatsha lo muntu athi vo phansi base beyathuka kwathi gidi wasethi uSathane nayo igatsha lelelwile nayo inhlanhla ngoba uSathane uyakethatha intemba bayiqhola izibe yihle baqhubeke bezungcola kwabo bathi sebesuka sebehamba bebobekana lapha emshadweni kubuka mkhwenyana yavele yaphenduka imoto nabo yababamba imlenze ngqi bobabili baba bangabe sekwazi ukuhamba baba zishosha kodwa babhajwe emotini sefika ushembe kuyona ebusuku ngakusasa sebebanjiwe ukuthi ineshende ngoba phela ibanjwe ihamba nalishende vele uthi ushembe mina mntana mebenguyisa igatsha bengikuthusa bengikhuza ukuthi musu kuyenza lento ngoba bonke abantu abendisono khona into ekutshela inembese lento yenza ukuthi wrong kodwa bese baconnected awulahlile inyoni le angemdlela umfazi wakhe baba sekhona abangcwele benkosi ngiyakhumbula umshumela ukhumula ngithi emkhomazi ekhuluma ngensizwa eyakhetha intombi yathi mayikhethile intombi kwakuhle iyaphathanisa le ntombi lensizwa mayilobola kunzima insizwa egideka kunensizwa kunabani namanazi agida kahle le mnaza le bebandleni ekuphambili nesikhathi leso ngokusikhathi sabhombele senkosi ilanga njalo uma esayikhethile siyabona le ntombi siyayisola awu ayibizwe mntana moyisola phela ngakahlanganisa separadise sesalobola umkhwenyana nenzani manje kwaca ukuthi ayikhuluma iqiniso ukuthi akuyena umkhwenyana inango seceleni awu kwabizwa lemndeni baqula icala umndeni wamkhwenyana umndeni wakashende umndeni wamakoti baqula phambi kwenkosi ilanga lase liyabalahla icala ngoba lihle icala eliqulwayo singabulala abantu nisekho labangcwele benkosi angifuna uGenesis 19:15 singabulala abantu nje ngiphethe umbhobho angingabulala abantu abanganiki ithuba bese ngigibela phezulu kwabo
ubaba ngakithi ngeke ngimuthi isikhundla agcotshele kuso lesontweni usahamba emhlabeni uhamba emhlabeni inhlezeke emkhulu ebhlungu wabulaleka embhobhweni kanje ebulawa umuntu ophethe umbhobho enika ithuba lizakenza okunye wenze okuye ubuye umuntu ongazange zanika ithuba utaze embhobhweni okwazi akwazi ukuyiphendulela singabulala abantu masiphethe umbhobho bangcwele singagibeli futhi phezulu kwabantu asikhuluma ivangeli kaShembe le inkinga ekhona ubhombela naye unyazezulu bakhona abangamthanda abamhluphayo kwazi awuwena ukuthi unabantu abakuzondayo futhi kwesisikhathi lezinto phahla zaphambi kwenkosi kanje kusuke kuliwa nabantu abathize beqanjelwa amanga bebulawa abantu kwafika indiya ekuphakameni lathi malifika kubhombela balibike uthi liyagula lase licela imali ligula lase lasondela kubhombela balisondeza lasethi baba khona mina baba waseyehla ubhombela wahlala phansi wenaba waligona lase laphenduka lambuka lathi thanda mina uthi ubhombela mntana wami ngiyakuthanda laphinda lathi thanda mina wathi ngiyakuthanda mntana wami laphinda lathi thanda mina wathi ngiyakuthanda mntana wami manje sizofuna lolo thando uma mangizobulala umuntu ngimqambele noma kuthiwa ukwenzileke ngikembize eceleni sikhulume naye ngizombulala phambi kaNkulunkulu ngimsusa uthando uShembe amthanda ngalo bangake sobabulala siphethe umbhobho usibulala abantu abangenathuba lokuyikhuluma bangake sobabulala baba sekhona abangcweli benkosi sibuyiselane ezulwini ngoba la nje basila siphambi kokuphelela sike ezulwini uShembe uNkulunkulu eksene emini ntambama mhlamba ngibuyisela abantu ezulwini bese ngihlala phansi inkosi ngizohlala phansi Nkosi yamakhosi intambo baba seyidonsa uNkulunkulu ngiyeza siyaphela sike ezulwini kuphelele ngithe sikwenza la Levi 23 verse 4 Hezekiah 1 verse 1 Jeremiah 52 verse 31 Luke 1 verse 26 Nehemiah 8 verse 13 ngikhuluma ngencwadi eyilula abangcwele benkosi kodwa ngifuna ukuthi laba bangakholwa kuleli bandla baqonde sibabeka kulayini ukuthi iyona inkolo kuphela enzo kufanele le masuyitholile ishaye baba Genesis 19 verse 15 ufundeka kanje hamba nabo ungayibizi inamba vulambe nayo izophumula hamba nabo sekusile isithunywa zamsheshisa uLuthi yes kuba na lathi suka uthabathe umngakho namadodakazi akho amabili afunyanisiwe funa abhujiswe bubini bomuzi lowo muzi ufakazi oyedwa akakumvukela akakwazi ukuthi umbhobho azoqambela abantu umuntu ngobubi nangesono asenzileyo indaba iyaqiniswa ngomlomo wofakazi ababili ezweni lakubo futhi amacala ngeze kubaba uShembe unyazezulu hamba nabo baba 16 hamba nabo ungayibizi uma ufakazi wamanga evukele umuntu ukuthi ngoba bakhona abanamanga amfakazele ngobubi khona ke bobabili labo abaxabeneyo bayakuma ngaphambi kaJehova ngaphambi kwabapriest nabahluleli abakhona emazweni akubo hamba nababa abehluli bababuzisise kahle baphenyisise kahle ukuthi uma ufakazi
engufakazi wamanga eqinisela eqinisela ngamanga umfowabo ngomfowabo khona niyakwenza kuye njengokuba bethi njengoba wena kade ufuna ukwenza uzakwenza kumfowabo. Inkosi ibusise baba. Levi 23 verse 4. Ezekiel 1 verse 1. Jeremiah 52. Imake baba, imake ngicela uqale kuLuka 1 verse 26 ngoba le ifuna ukuthi siva yeke Luka 1 verse bekisithupha ke kuleyo. Bese uthi Luka 1 ngicela bamlekelele ngamaBhayibheli umshumayeli bangcwele benkosi. Bapho umathabela ngoba ngizofuna bemaningi mhlawumbe amavesi bese ngihlela phansi. Baba sekhona nikokuphelele njengoba niphambi kwaShembonya zezulu. Bengakaza kwazi mangabe ngene uNkulunkulu uguqula ingane esiswini ayenze ingabe isidalo kodwa imishini yodokotela isithe isidalo eyakithi ngiyayazi ngiyibonile. Nina bengakayikhetha inkosi ithuba namhlanje ukuthi nikhethe inkosi nonke ngoba uShembonya zezulu uhlusha abasemakini bathi siyafa siyahlupheka usethi uShembe mfuthu umqadi tshela laba bantu abangayigqoki ukuthi abakhethe inkosi namhlanje uma ngasube nebhadi phuma ngayigqoki ungayikhethile inkosi wabulahlisa abakini ngenyanga esithupha ngoJanuary February ngojuni ingelosi uGabriel yathunywa nguThixo usheshise umshumayeli ngo ukuya emzini waseGalile okuthiwa yiNazaretha entombini emisele indoda ogama layo linguJosefa wendlu kaDavide igama lentombi uMaria. Ingelosi yayisi ingelosi enjani yangena kuye ayikho umuntu owazalwa nguMoya Ngcwele yangena kuye yasithi wena oninhlanhla inkosi nawe ubusisiwe esifazaneni esayibonile wethuka ngezula ezindla kuba kubingelela kunilo ingelosi yathi kuye ungesabi Maria bheka ufumene umusa kuThixo bheka uzakukhulela uzala indodana uyiqambe ikhamba lokuthi uJesu Kristu. Inkosi ibusise baba yaka kuJeremiah 52 verse 31 ingelosi imake baba angithi ingelosi ifike inyanga esithupha kuMaria bangcwele yangena kuye ingelosi ihlala iminyaka emingaka inyanga engaka yini esu9 nisekhona bangcwele asibaleni u9 months ngene siqale kuJune ngoba kuJuly ngoba ifike ngoJune yona July August September October November December January February March uYeshua ngoba igama lakhe sompilo uYeshua Ben Joseph labambiza ngoJesu wazalwa ngoMarch sakucumukela mfundisi ungithi lo ngoba uthi umlando between March and April sacumukuzala ngoMarch uJesu ngoba sithi ukuzala kwakho kumnazasa ngoMarch 10 nami ngazala ngoMarch 7 kodwa kubhlungu ke isabatha uConstantine baliqeda ngonyaka ka321 ngomhla ka7 March balimasa idate yami yokuzala beqeda isabatha kodwa uJesu wazalwa ngoMarch ake siyeke kuJeremiah 52 verse 31 wathi ngomnyaka wama-37 nesikhombisa yesihamba nababa wokuthunjwa kukaJoyakhini inkosi yakwaJuda ngenyanga ye12 ngoDisemba uthi 12 uDisemba ngosuku lwama-25 ngomhla ka25 Disemba benyanga uEvili Merodach inkosi yaseBhabheli ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe waphamisa ikhanda likaJoyakhini inkosi yakwaJuda wamkhipha etilongweni wakhuluma kahle kuye wabeka isihlalo sakhe ngasenhla kwesihlalo zamakhosi ayenayo. Ezekiel 1 verse 1 senzithi ngoDisemba 25 kwakukhulula isiboshwa kodwa uJesu akazalwa uYeshua akazalwa ngoDisemba 25 nisekhona abangcwele benkosi nisenkolo lefanele phelele nisaba abantu nebangaphethe lutho abaphethe lutho obuza kuthi no Dr. Ngogema hayi noma umshumayeli ucele sewozawuza noma umshumayeli ucele wasezivele nohlambambo ula ngemuva inhlansi uthi uthisha omkhulu sayididiyela ngoba sasibheka sayisifunda. Ezekiel 1 verse 1 wathi ngomnyaka wama-30 ngenyanga yesine abantu bathi Good Friday ngayo ngosuku ngolwesihlanu lo Good Friday sengiphakathi ekhethweni iKhebhari yes hamba izulu lavuleka ngabona izibonakaliso zathi ngomnyaka ngosuku lwesihlanu
ngosuku lwenyanga kwakunyaka wesihlanu wokuthunjwa kaJehoyakhimi inkosi yakabayekeni. Inkosi ibusise baba. Levi 23 verse 4, Nehemiah 8 verse 13. Le nkosi ekhulule ngoDisemba 25 yaboshwa ngenyanga yesine ngolesihlanu nisekhona abangcwele benkosi. Nidida abantu abangaphethe entweni phethe utho nina. Ushamba uNkulunkulu. Tshela abantu uNkulunkulu bashumayeli. Hambani ningene komakhelwane nenhlasi udidana inhlasi sabitshela abantu ngoshabe njengoba baqala umvakeli badlala. Babangena umuzi nomuzi anisangeni. Nangithi ngiyengene mina. Ngiyabonga babumbeke emkhomazi kunokuthula. Umvakeli uhlukana umvakeli uduma. Sibamsene kamnandi kunokuthula. Kushawuma silokele sobhanana sobathathu. Le imhlangano kaJehova. Le imhlangano kaNkulunkulu nyazezulu. Umkhosi engcwele enakuyimemezela ngezikhathi zayo. Ngenyanga ngoJanuary ngosuku lwe-14 ngomhla 14 January ebusuku kudliwa iphasika inkosi ibusise ba nikhala ngani. Hey ngitheni Nehemiah shawu Nehemiah ngibusela abantu uNkulunkulu ngoba abantu bedukile. Abantu batshela ngani abantu uthi uNkulunkulu kanti ukhona usebuhleni bangcwele unyazezulu. Wafunda encwadini yomthetho. UNehemiah 8 verse 13. Vele yak 14 mshumayeli yak 14. Yakho kunoqala ku 14 yoncwadi leyo. Qala ku 14. Amen baba. Bafumana kubhaliwe emthethweni kaJehova. Ayalanga uMose ukuba abantwana bakaIsrayeli mabahlale emajokodweni ngesikhathi somhlangano wayiphi inyanga yesikhombisa ngoJulayi kuhlale emajokodweni ebuhleni qhubeka nawo umshumayeli ngokuba bamemezele ngokuthi bamemezele nithumele ngasemakini yonke yasemakini naseJerusalem ababusikhanga umemezele eRichards Bay babumshumfundisi bathi phumani niyentabeni nilethe amagatsha emhlwathi namagatsha emthidari namagatsha emajusi namagatsha yes nenze njani qhubeka namba nenze njani nenza amadokodo ngoJulayi inkosi njengokubhaliweyo ikuphi bangcwele nikhala ngakho ngenibusele ezulu nje bangcwele mahala uthi uNkulunkulu ubani Exodus 3 verse 5 uthi Mose khumbula icathulo zakho imbathatha ngoba umhlaba othi ume ongcwele asingeli isicathulo la iya kuJoshua 5 verse 15 awuyeke le ejwayelekile le eseyini eseyu-John 14 awuye kuJoshua 5 verse 15 ubothi izicathulo izigqoko endaweni engcwele njengoba udlala nje sinodokotela sinabonke ngiyengibabona mangihamba eyibhedlela bangcwele ngihamba negenge engisebenza nayo ushamba bathi ngihole emsebenzini ngibabona odokotela nabamaNazaretha lapha nimshenje ngifica ingane umzukulu kaMkhokheli Mangubane encwane angisayiboni ngane mhlala imbuzi ikho lana la kithi konje mntana mengikwazi lapha ithi hayi mfundisi ngakujova manje ngoba phela ngudokotela baningi escort bekodokotela bamanaza baningi bangcwele benkosi kodwa noma sifika la sishika atro phansi hayi la odokotela bangampela ishaye baba Joshua 5 verse 15 induna yempi kaJehova ubaba umshumeli Mazibuko hamba nayo baba hamba nayo ubamba indawo umvuli kamvangela umdluli namhlanje ishaye baba induna yempi kaJehova wathi kuJoshua khumula isicathulo sakho onyaweni lakho ngoba yini ngokuba indawo omikuyo umhlabathi ingcwele inkosi uJoshua wasikhumula ngapha isicathulo ukhala ngani-ke manje ngoba phela bathi le yaMose ma uNkulunkulu efika ke navutha umlilo bathi othi akhumuka inhliziyo umethi icathulo basekhona abangcwele benkosi Joshua 3:3 Joshua 4:4 sengihlala phansi uNkulunkulu omuhle sebefundezwa ngencwadi zemkhosi sengihlala phansi iPhasika ngizwithi ngoJana njengoba sikentabeni zephasikeni eliqondile futhi uNkulunkulu esimkhonza unyazezulu uzokuzwela usizini olukuphethe ngoba nathi wasizele insizini esiyiphethe kodwa wena ungayiqola umhlobo namhla ekhetha inkosi uma nje ngiqala ngiyeke ukushuma ubukulento uNkulunkulu eseqeda ukukhuluma khethana inkosi uqhaqha kungasali noyedwa ngoba nibiziwe njengoba nila anizelanga ngokwenu ishayi baba owakho umuzi uphuma ngekhethanga zabayala abantu zathi ncane bona umphongolo wesivumelwano sikaJehova uThixo unyazezulu nabapristi nabalevi bewuthwele abashumayeli khona niyawusuka endaweni yenu
niwulandele hamba na baba kepha kodwa akube yibanga phakathi kwenu nawo umphongolo kungathi ama-cubic ayizinkulungwane ezimbili inkosi ikubusise baba niwulandelele yindaba nifuna ukuhamba nomphongolo sivumelano nonke yindaba nithuthela abafundisi sanibuka ninenkani yindaba nithuthela abavangeli ngoba nifuna ukuhamba nomphongolo sivumelano ngenkani mina ngiyawusaba iminyaka amayemvumo ethi ngihambe ethu zomphongolo sivumelano angisondeli kona wena-ke ugijima kanjani odudu ngoba lithi neBhayibheli akusondeli ethu zesitsha ingcwele ngoba ziyingozi nabona ngonyaka odlule kuhlula umphongolo sivumelano intombazane igqoke ibhluke angazi uma yakhuluma kabi ngenhliziyo yashayeka intombazane kwangathi ifikwa yimoya ukujwayele ebandleni kuningi hayi noma ngathi ngokuqhawe anginandaba ishaye baba wafunda encwadini yomthetho kaThixo imihla ngemihla ilokwaqala ngomhla wokuqala kwaze kwaba umhla wokugcina benza umhlangano izinsuku ezisikhombisa inkosi ikubusise baba funda le incwadi engifundile ngithe Joshua 3 Joshua 4:4 yesokuqala ngase Joshua 4:4 elandelayo Joshua 4 verse 4 sengihlala phansi bangcwele nikuNkulunkulu ophelele ngiyanithanda baba bami futhi ngiyanisaba kwayinina mina ngisele umfundisi ophethe abafundisi ngiphethe umfundisi umbhele nomfundisi ushozi ngisa-reporter bangcwele mina ngoba kumnandi ukuphatha kodwa basingena phana esangweni akubona athi ngiphethe siyafana sonke asisidonso mina ngidudule umuye ngithi wena ngisho ngahlala emumva laphana kodwa kumfundisi semkhomazi nami nawe umfundisi wakini kanjalo ngani nawe inhlasuthi ndathi usezulwini mola ukugcoda kona ungenisana ezulwini kodwa thina sesithole ngisho izono zenu ngoba nje masilungile emkhomazi akusho sivumele into engasile yenzeke fanele sime emthethweni ubaba noma unjalo siyabizana nomvolhlolo masikhulume sibonisane sibambe into enje ishaye baba Joshua 4 verse 4 khona uJoshua wabiza abantu abayishumi nambili kade benibiza abafundisi omfundisi udladla lapha nebuhleni wabiza abantu abayishumi nambili ayesebakhethile kwaba Israyeli usho kwaba yileso sizwe waba munye uJoshua wathi kubo hambani phambi komphongolo kaJehova angithi nenibona masobeka itshe lapha izinto zibe ngala bese sibe ngala phambi kwancane hambani phambi komphongolo sivumelwano kaJehova uThixo unyazezulu hamba naba niye ngaphakathi kweJordani nithabatha amatshe thabathe itshe alibeke ehlonge alibeke ekhanda kulingane nemndeni izizwe zama-Israyeli ngokubala hamba nabo bamshumayeli ukuba lokhu kube isiboniso ulibekile ilitshe lapha nenkatheni wena ujombe kanjani khona uma unyazo ukhumntu emnandi lethi mangabe unganamandla khipha umhlanga bese ungena ebhasini wena ungena ebhasini yaphinde ekhaya kini ulibekile ilitshe ngoba bebekhona phela amabhasi ngisho baphela kubhaliwe bangcwele indaba yokubekwa kwetshe sengiphethe abantwana baNkulunkulu hambani ngokufanele ubungcwele wena ohluphekayo nohlushwayo kade ngifunda incwadi ngifunda incwadi kaJosefa uJosefa wewumchazo wamaphupho ezala uJakobe bangcwele benkosi sengizosheshisa ngoba sesisekulethe esikhathini uma uJosefa bangcwele kubafowabo ezala noBenjamini noJuda bebe u12 bebonke ekwazi ukuchaza amaphupho ngela ngwaphupha iphupho wasephupha nelesibili eyile ngizokhuluma ngelilodwa lalithi lesibili ubone ilanga nenyanga nenkanyezi imkhothamela base bebona abafowabo nobaba ukuthi kanti sokhothamela uyingane bathi nabafowabo bangcwele base bakha isu ukuthi bangambulela kanjani ngoba babakhe wamthengela ingubo enemkhono emide ngokumthanda ngela ngathi babakhe hamba ubheka abafowene kwaLuseni wahamba obabheka uthe mefika bambona eza base bakha isu lokuthi bangambulela kanjani ngoba bedina ukuthi unesiphiwo futhi uthanda ubaba wakhe bathi bebefika bambamba base bekhuluma ukuthi abangambulala abamfaka emgodini ikala ku Genesis 37 leyo ncwadi yinde bangcwele bathi bese bemfaka emgodini kwase qhamuka abantu bedlula lentene eGibhithe ngamanqola ngeenqola zamakameli basebenza simngambulali asimdayise bamdayisa bangcwele bemhlukumeza njengoba nohlukumezekile ngithi ushembe ungakwena ushembe ngobuza kimi ukuthi uhlukunyezwa yimina ngumfundisi ngisondethe izwi kaShembe wena ule kude kodwa ushembe uyalazi usizi lakho futhi uyakuthanda futhi uzokuvikela uzokuvikela khona kumfundisi nginje
ngeke ngikwazi ukwenza lutho uzongibona ngizinkamba manga bame bendayisa wasefika labantu abaseGibhithe bamdasela indodakazi kaFaro mabendasela indodakazi kaFaro na yasimenza waba induna yomuzi wagada yahamba iminyaka unkosikazi wenduna indodana kaFaro wasefuna ukuthi bajole wathi uJoseph ngeke ngikwenze lokho indoda yakhe ngithembile wabala into ezinhle wathi mina mase ngena kuwena ngeke ngikwenze lokho thengele ilanga engalindele ingilo lo mfazi wasesuka ethatha wengena endlini wasephuma ehayiza washisa isambatho sakhe wathi bethu angidlwengula bethu angibamba umHebheru wasebuya umnini indodana kaFaro yasiyadinwa yasimfaka etilongweni uma efika ejele waboshwa nendini wafika uFaro ebophinduna yezitsha nenduna yabapheki bahlala iminyaka babehlala iminyaka besejele base beyaphupha laba ababoshwe bobabili baphupha amaphupho wasewachaza uJosepha ukuthi wena nduna yezitsha ngemva kwezinsuku ezintathu uFaro uzokhipha etilongweni bese kubuyisela emsebenzini wakhe wenza ukuba induna yezitsha wasenalo munye waseshiphupho lakhe lo munye wathethele liphupho lakho lichaza ukuthi ngosuku lesithathu uFaro ngosuku lakhe lokuzalwa uzokubulala bese echoma ikhanda lakho eothini bese kudlela inyoni ekhandeni lakho inyoni zodla inyama yakho sewuchonywa ikhanda ngempela kwenzeka njengoba kade esho bangcwele wasethi uJosepha kulo induna yezitsha masuphumile ungikhumbule embuzweni wakho lo muntu masephumile wakhohlwa uJosepha kwaphela iminyaka emibili engasamkhumbuli ngoba nawo lo sizo lokuqhuqile ejele iminyaka emibili mina umfowethu usejele usuku inyanga ejele wahlala iminyaka emibili esejele sehleli yedwa uma uFaro ephupha iphupho uphupha izikhwebu zikhuphuka emfuleni ezisikhombisa ezizacile bese kukhuphuka ezikhuluphele ezisikhombisa zifike igwinya lezi ezizacile ezikhuluphele aphila phupha abone ephupha inkabe ezisikhombisa ezinonile zikhuphuka bese kukhuphuka inkabe ezisikhombisa ezizacifika igwinye lezi sengoyisheshisa bangcwele ngo11 ngifisa ukwehla ngezansi ngoba inkosi sithathile ebikubeke kumina sekuyi11 ngishisa bangcwele uma bangcwele baNkulunkulu bephupha namaphupha uFaro bizizanusi zaseGibhithe zihluleke zonke bangcwele ukuchaza leli phupho wasekhumbula le nduna yezitsha yathi khona ejele uJosepha owachaza njengokuba kwenzeka njengoba echaza ngizoyisheshisa wasethi uFaro mlandeni wasefika uJosepha wasechaza wathi ikhwebu ezizacile ezisikhombisa noma inkabe ezisikhombisa ezizacile iminyaka ezisikhombisa endlala bese uthi ikhwebu ezimkile egwinyele ezikhuluphele ezizacile ezikhuluphele iminyaka ezisikhombisa yokubusa kufuneka umuntu ohlakaniphile ozokwazi ukugcina ukudla wathi uFaro ngizoqasha wena ngoba akekho umuntu okwazi ukuchaza iphupho nohlakaniphile wasegada ukudla uFaro uJosepha waba isigwili waba yisekela kaFaro uFaro wangabe senza lutho kwaba umbusi kwase kuba nendlala eKhenani kuba kaJokajaga kaJosepha wasethi baba uyabathuma ukuthi abahambe bayothenga ukudla bathi bayafika abambona lo muntu olapha kuthi kanti uJosepha useyisikhulu wathi nguphi umfowethu omncane uphi uyihlo uphi omncane wathi shiba umfowabo omunye wathi hambani nilanda umfowenu bahamba bangambuye nomfowabo badla kwaphela ukudla babuye bazobuya osibili babuye sebebuye nomfowabo wathi mayebabona wasegcina sekhala kakhulu esebathethi mina uJosepha enamdayisayo bathuka ngoba phela sekuyinkosi ebamkhothamela wow balo muntu usephethe iGibhithe lonke kodwa umuntu odlule ebunzimeni lo mzimba odlule kubona unyazi luyakubona futhi lizokukhulula lizokunisa endaweni efanele lokho ucela ungapheza ucela ushembe yakuzo khetha inkosi bangcwele ngiyabonga uNkulunkulu umthose ezulwini ngiyaxolisa ukuhamba kakhulu ngize ngilisikhathi sakho Nkosi ngumntwana kaBhibhidla ngiyaxolisa Nkosi ezulwini ukukhumbula khokho bami Nkosi busini kuzwile Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izingusisi. Amen. Sizovala inkonzo yesabatha lesekuseni isihlabelelo sekhulu amashumi 56 156 sizocela umvangeli ungidi wakhona lapha ekhaya sola isihlabelelo inkosi imbusisi.